Gasa iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ita agundaway, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Ay, oo na yan, Manong. Kita ang manday tarupang. Oray ka lang imisit ka po iti init. Di nakmat ang katawaan, ading. Kaslang amin di ka na irwam iti trabaho dito'y talon. Para sa akin ka man iti pitak, o di ka pa'y lagtal na. Ala, saanin Manong? Ay, nagpudot. Antayo pa agmirinda. Dahil tati pagalisto, Manong. Ti agmerienda. Agbati ka nga, Rod. Oray saan ka nga agmirmerienda? Diyak kayat Diyak kayat ti agpalugi. Ay na, da kayo at talaga anak ko. Mala, umay kayo kit din, tain tayo pa'y agmerienda. Kun intayo pa'y aglinong, tani, nakapudpudot ti darang ti init. Saan amaw-awatan ti panawan? Makatudtudo itay bigat. Ngamita, nagpigsamot tan ti init. Kasla ni Manong numaminsan, napudaw. Angam numaminsan mat, nangisit. Anya, tila sasawamot, Jenny. Gusto daytan, madamdama aga pa kayo. Ay, nagpudot talaga. Climate change nga rod, nanang. Isu akas to'y apabaliw-baliw ti panawan. Ala, wanan anak ko. Umay kayo kidin. Tadyak mutlaam mo day ta climate change nga ibagbagam. Ay, talaga asutil dagiti anak talakay. Di daagtal na. Tila ibagbagada ng runa ni Jenny. Nakalablabid. Kasta talaga bakit? Tababae kat nga ron. Sa bagay matkit di alakay. Ay, nakarkaro siguro no simurot dagiti kakabsat da. Lakit di Ang mga no na ariwawa da unay dito'y talon. Ang mga no da itapay agay-ayayam ter aramidin da. Adi dakit aggapas. Wen nga rod lakay. Nasaya at met, tadi da impilit ti simurot. Nga maragsakan na, takastada bakit? Amuda ti tumulong. Wen nga rod lakay. Dakkel met ati maitultulong da kadata. Wen sapay kumata na salon at daka na yon. Tapdaawan ti parikot. Dayawag man nagiti putod mo, pare. Abay, pare. Wen gaputan nagagit da. Amuda kayo at tulungan. Sapay ko mga rod, tadi dagbali yung tundo dakil dan. Dahil tati dakil na pagyamanak. Saan mo't siguro, pare? Basta di kay agsarday amang bagbaga kadakwada. Sa bagay, Ada kada tayo naganak, no kasano tayo adisiplinan na kita anak tayo. Uwan, pare. Iso adayawin kayo. Gaputan na saya, tiwagas yun, ang padakkel kada kita anak yun. Ngam dagiti putot ko. Ay, yakam mo. Ispolda. Narwam da unay ang maitid amin na kayat da. Di yung amin idarwaman, pare. O rejak itolok amin na kayat da. Awan mo ti maramidak. Gapota konsintidor ti inada, pare. Di tati pare ko. Di ka mapukawan iti namnama. Ipakaawat mo iti asawam, asaan kumanas ka nga itulok amin na kayat dagiti anak tayo. Manong, orayan nakmat nakaparparta kamat na. Kabaliyo sama tinaginawandakan ka. Anya, agpapauray ka lang nga rudan. Kastape lang ti bagam. Ala, saan nga rudan? Basta, orayan na. Ala, wanan. Di ka na agbayag-bayag. Ang mga numaladaw tan. Ay, naglugan ta ko mga minan iti tricycle. Sakat nagadayo ti pagadalan. Awan pa nga ro ti pagbayat ay ti tricycle ading ko. Iso nga nusan tan ati magmag na. San abali? San laang mat adata ti magmag na amapan iti iskwilaan? Wan matkit di Ngam Nagdagsan to'y hambag ko. Nagadumat ngamin ti notebook tayo. Nagre-re ka talaga. Mala, yig mo tadad dumanotbook mo. Tas akong ti mangwit. Agyaman na, Mano!
Kasano pa'y daytoy. Agpaspasugnod ti anak talakay. Tapay ka na, bakay. Kunak ngamin, asaan tapay ang makagatang iti kayat na abistida. Kam nagpasugnod matin. Ay nabakay. Dayta nga min di bagbagak itiking ka. Asaan ko mga amin nakidawin da kit itid mo. Tani, sa balin ti pikto na kadakwada. Ay, uwan nga ron. Agbababawi akon. Ay, Pasensya kan lakay. Jack dimngagkan ka edi. ala, bayamon ba kay? Kasaritak ti anak ta. Ng pangasim ha. Tadi mo ko maida panuynuyan na kanayon. Tani, makita mo itin ti ugali da ita. Uwan lakay. Ikarik na ita. Nasayat no kasta ba kay? Takita man di putot ni paridani. Amuda ti makontinto iti adda kadakwada. Gaputan na sayat ti na may anda paridani anang disiplina kadakwada. Bakit? Sir, pudno nakidinanog ka dalan? Tatang, Ibagam ti pudno. uwan tatang. Apay nakidinanog ka? Saan ka diya ka nayon nga ibagak? Adi kay makiap apa? Inbalang da ngamin dyakan ka nagtatang. Iso abi na alas mutan animanong ko. Anak ko, sana nasaya ti makiap apa? Kanayon mi nga ibagaday ta kada kayo. Nag-uuyong da tatang. Din sir, Jenny, jaket ang maulit dito Tanwad naman ng madamag ko anak apa kayo. Bautan kayo. Uwan tatang, saan min ngol ulitin? Agsangsangit dagiti anak talakay. Bayam ida bakit? Tapno maamiris da, saan anasayati, naramid da. Uwan lakay, ngam kasla nakakaasi damat. Saan ko naktumay? Panang disiplina, iso asinaplit ko ida. Napanda ki imbalangan, di kang kananti kaadalan da. Ay, amo pa'y dagito nga ubing. Nakurang nga talaga ti panunot da. Wan bakit? Ngam saan anas kin abay-bay anta, dahi tangay naramid da. Tamang ano ipagarob da, ahusto, tinaramid da. Uwan lakay. Gan may sa kababain ki ni paridani. Nakataltal na dagiti anak da. Ngam pakibiyangan ki din dagiti anak ta. Ala, makisarita ka kinipari Dani lakay. Agdawat ka iti dispensa gapo iti naramid ti anak ta. Mare, siya akon ati agdawat iti pasensya kan ka. Gapo iti naramid ti anak ko kadag iti anak yo. Ay namare, awan anyaman na dayjay. Apa dagiti ubing. Iso asaan anasgan apakibyangan tayo ida. No naungtan mi ti maysa, ungtan tayo ida amin. Agyaman ak mare ha. Gapo ta maawatam. Wen mare, bagaan tayo kit di ida. Asaan anasaya at ti makiap-apa. Wan mare, binagaakit din nagiti anak ko. Adidan ululitan ti inaramid da. Uray siyak mare. Inungtan mi ida, gaputa saan mi akayat ang maimulay ti panunot na anasaya at ti agibalas. Wan nga rod mare. Kat ala agyaman ak manen. Awan anyaman na mare. Kat no makita yun to ida, nga adda aramid da ang maikaniwas. Awan met dakas na no bagaan nyo ida. Gaputa siya. Ayos lang para kanyak nga ungtan. Wen no bagaan dagiti sabali at tao dagiti anak ko. No adda inaramid da asaan ang maiparbang. Gaputa amok aparamat lang iti pagsayaatan da dayta. Napakada ko anak ko. Tika na yun mabilin ko kada kayo Agsing-singpet kayo, Wen? Wan tatang. Uwan tatang. Hala, tibilin ko. Aramidin nyo dagiti paarami din nanang nyo, Wan tatang. Tulungan mi ni nanang. Tapno saan mat ama bannog unay. Nasayat. Anusan nyo pa iti agbati adakda kayo diti balay. Tamapanak mangget iti sa bali a lugar. Tapno adda aramatan nyo. Uwan tatang. Kasano bakit? Inakon. Makaamukan kadagiti anak ta, Wen lakay. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo kadakwada. Alam nga rin. Inakon. Wen lakay.
ket agan-anad ka akanayon. Ay, agyaman nak. Dakkel mo tinatgadak ditoy. Ada serbi, nga inanusak ti may nakitaggad ditoy. Tadamot nawadwad a birok. Ah, kasano pare danay? Agawid tapay ka di ili tayo. Wala. Awan pa'y mataramidin tayo itong bigat. Uwan nga rada pare. Ay, imbagman. Tadamit natgadan ta ditoy. Uwan nga rod. Ada isang puta iti pamilyata. Ken usaran pa'y dang iti ubing iti pagadalan. Ay, imbag ka pa'y pare. Ammo dagiti anak mo ti pangruna da agatangay. Talaga anak man da pare. Ngam dagiti putot ko. Ay, kasladida ammo tirigat ti biyak. Nonya ti kayat da, masapul alain da ka no. Nagbaliwitan to da kita. Ipakawat yo lang kadakwada arumbang at ikasapulang ti uno enda. Saan kahit adang iti paggugusto da. Ay na, imbaglaan ang tadabirok mo lakay. Agbayad dagiti ubing iti pagadalan. Uwan nga rod, bakit? Umadanin ti closing program da. Wala kay, iso nga adda bayadan da para iti makan inton closing program. Ay kat, bayadam to amin na. Nasaya at mahit no adda maka na may sagana inton graduation da. Tapno marik namit dagiti ubing ti panagbakasyon da. Wen nga rod lakay. Agpasintruhay man itong bigat. Yung kaya gatang iti kabarbaro albado, sapatos, tapno daw saran dagiti ubing. Wala kay, ngam saan ka kadi asumurot? Saan? Ano sampay lang kasi katimang kadwa kada gitubing. Tagsubliak di trabaho mi. Iso pa ti malpas mi. Tapno makadarayak itong graduation closing program da. Aywan alakay. Nasaya at mat no makadaray ka. Tapno maimatangam ti panagmartya ni dancer. Kan ti panangawat ni Jenny iti pamadayaw ang maipaikan kwa na. Iso ka no ngamin ti first honor iti section da. Maragsakan ak bakit? Sa bagay, talaga nasaririt da kita nata. Wala kay. Kan nagagat ngamin nga agbasa-basa. Iso nga ado ti maad-adal na. Manong, agpagata nga kadananang iti sapatos kan bestida. Damagan pa'y ano da kwartana. Kasanungan na awan. Ay, wan nga agpaisoan niya. Wala ding. Tama nga na awan kwartana. Isuasan at tila pagatgatang mo. Wana, damagag to. Ngam na ada kwartada. Anya ka diti pagatang mo, Manong. Jak amo. Urayak pa ya. No niya ti baga ti maestraming usaran minton graduation. Ah, wan nga agpaiso. Wano, oray saan dakan nga igatangan. Anya, naglalaing amay. No si kalang tigatangan da. Ay na anak ko, dengdenggag ti saritaan nyo. Di kay madanagan. Gumatang tayo iti baro a sapatos kan badoyo. Agpaiso na na. Wen anak ko, adda inted ni tatang yo apaggatang tayo. Yehey! Yay! Na-overjoy ka manan. Saan mo't ah? Ala, huston anak ko. Ingkay kit di agbasa iti leksyon nyo. Agpakada ko, anak ko. Bakit? Nagsubliak di trabaho mi. Mala, agan-anad ka lakay. Ay, saan kayo ka di aduman ay intong graduation ni Manong, tatang? Matindarak. May saday tang special nga aldaw para kada tayo. Iso, sana mabalin na sa anak at dumaray. Urayan da kayo nga ron tatang. Wen, anak ko. Nandamaan nyo na ita. Agawid ak, sakbay adumtang ti graduation nyo. Wan, tatang. Langarod, tayo na ko na. Yung kayo maggumatang ti usaryon. Ada ka ni nanang nyo ti paggatang nyo. Agyaman kami manan, tatang. Aggraduarin na kita anak ta bakit? Ag high school dan inton umay atawan. Wan nga rod lakay. Katay na. Maragsakan ak unay. Gaputan nagbalbaliwan ti anak ta babae. Uwan bakit?
Dimngag kadagiti adu pa magbagata. Iso nagbalbaliwen. Ba nag-apagyamanan taunay? Ay, gusto launay dagiti imbagbaga ni pare Dani. Isuro na imbag dagiti ubeng. Bayat adu matdakkel da. Bakit? Uwan nga rod lakay. Kas iti anak da, nanakman da nga agpadpada. Wan bakit? Gapo iti wagas da ng disiplina kadakwada. Uwan nga rod. Ngam, saan abali bakit? Gapo ta nagbalbaliw mo ito, dagiti anak ta. Aggraduaron dagiti anak na pare. Ag high school dan. Wan nga rod pare. Masapol, agdubli ti kayod ta. Adun to ti paggastusan tayo. Wala nga rod. Rumbang agsalukag tayo. Tapno maipay tayo ti pagrebagan tayo ti pamilya tayo. Wan na pare. Kitagyaman na ka. Gapokin ka, naisuro mi anaimbag dagiti anak mi. Nagbalbaliw ti anak mi abalasang pare. Ah, nasayat no kasta pare. Wan pare, ket dakkel ti naitulong mo kada kami. Kaputa inaramid mi amin abalakad mo kada kami. Nawatan mo ti asawak ti husto apan nangyali kaka kadagiti anak mi pare. Well, pare. Imbagak lang ti amok ang makapasaya at kada tayo. Agyaman nakmanan pare ah. O anyay. Agawit ta pa'y kadi ije lugar tayo? Wala. Darayan tate pa naggraduar dagiti ubing. Isuro dagiti ubing iti nasayaan. Tapno maimula iti puso kan panunot da ti kinaimbang. Papagayam, di liwayan adanggan ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Isagsagot kada kayo. Ti Dance Ilocano YouTube channel. Ay diyaman kami itingkay panang tarabay.